Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini u-subscribe button, subscribe nje akubizi imali khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Sanibona ngane zakwethu, ngiyathemba niyaphila, ngiyathemba ni-right. Cha bafowethu, ngizothi mina nginina umoya phansi kubo wonke labo baplana ukuthi bayovala ama-akhawunti abo e-FNB. Umoya phansi ngane zakwethu. Why ngithi umoya phansi? Uma ubaba uZuma esathuli engasho lutho, asithuleni ngane zakwethu. Laba bavala i-akhawunti kababa uZuma bayazi ukuthi bona bakwenzeleni lokho, bayazi futhi ukuthi bafuna thina sireacte kanjani, bayazi ukuthi bona mangabe sesireacte kanjani singazami sovala ama-akhawunti bazophinda benze okunye futhi siphinde ubone igundane mangafuna ubamba noxhaka uphonsa ushizi lapha liwudle, uphonsa ushizi ngala liwudle, ushizi ngala liwudle liyoze liyofika la ucuphe khona. Eyethi focus thina yalapha ngomhla 29 ethi focus thina i-2/3 majority. Asiqhubekeni thina sirecruit abantu, okunye nokunye uthi ukubona kuba ngathi akubonanga, okunye uthi ukuzwile kuba ngathi awukuswanga. Singayilahli focus MK amahle. 2/3 majority mhla 29 ila siyovota khona. Bayekeni benze into zemaceleni uma umsholozi esathuli. Focus, focus, focus.